le MZP Vice President Pusidal Remrota to say Turin kan somang pu moderator tiang seminar hun poi mo tak mai topic poi mo tak mai greater Mizoram chungchang soi ho na huna MZP te min som hi kan lom le a tilai hian ming han talan ka duwa he tilai kapur reverend dr la chungnunga MBSC chairman trin kan huwa lomom lein ka hia ke ni zir lai pol tan phei chuan MBSC ten poi mo a tin min lo thir tu te he tilai huna zir tir tu te le ka zir lai pu jong jok te MZP mingin chipai kan buk le cheu ani Greater Mizoram subject soidon hian eng tichin nge kan soyanga khoila nge kan soyanga subject ka zau maya ti te ril ro oma amaro chu MZP ten ma kan lo lak to na te tin malam huna kan mathir te po soilang tai la train ka ria ama sabera kan soidu chu MZP constitution bu hi kalo kenga min en sak thei chon hetilai hen kan logo chunga hian zo fa te na kan lua chin ram zong map kan da chu mi chunga chuan tu na Mizoram bik kan ti India ram chunga Mizoram bik lai te hi kan da le a tin MZP hian kan constitution a hian article pathum na pol thil tum kan ne pol thil tum som le pakhat kan ne ya chung jinga chuan som na hian zo na thlak nam rang te in pum khat na nei ti le kan thil tum som le pakhat na pi le pu te atanga zo fa te lua chin ram ro rel na pakhat nuaya ti hi MZP na kan pol thil tum malam hun zel po a kan thlen tum lai ani ti kha ama sa in kan soi lang du ani soita kan khan kha kan introductory paper te po kha kan ngai tlangai thlak tuan kha chak khop maya ama ro chu huni na dai lawa hei MZP ten kan malak na rang toite han highlight ma sakan du chu zo fa te kan in pum khat theina turatan cultural integration kan nei theina turatan kum sang ni le pania tang khan zo fa te in khom puilian zo face kan buat sai thina kum khat dan zela kan buat saya anu nung ber chu ni kum sang ni le som ni pali December thla khan west phai lenga kan neya covid lai khan hetiang program nei the ni lo wangin zo face kan hoi hot theilowa chu ta chuan a hlok na kan mu lian em mai chu han tun ma chuan hetilaya tu main kan tong holo sela sia halama tang local an ming mak deu nia kan riat te long tlai lama tang local te kho chak lama tang local ming mak deu nia kan riat te kan tia an ming ringot po kan nui jata an tong point Mizo moi ni kan ya pai te ni moi lo ni Mizo moi ni kan ya mara ni moi lo ni lakhera ni moi lo ni te kan ti thina ni khatiang rang kha MZP ten zo face kan hoi hot nuwa hian hetiang anga naming kan han tiang chi nom na taka hanin ko ang chi te are to le in kan ria gel MZP cup kum sang ni le paruka MZP na hoi hot khan Mizoram chunga higher secondary school rang te an local khoma players te ming an puan chua khan Aizawl le lunglei district mi te champhai ma midle scholarship district mi te chu an lom na tan kut kan beng hlua longtlai district le siaha district atanga local te chu an ming an puan khan tiel na tan kan lo au nom na ni kha chu tiang te chu ania wangin MZP ten tha kan tilowa zirlai polatang hian thei pato pin mai lang u kan tia zo face lo thinna kan hu lian em ani tin MZP hi Mizoram chung mai ni lo Mizoram po na te establishment rang kan neya Mizoram chunga nampual zirlai pol kan ti mai MZP a affiliation ron ti te mara kan ti te lai mar bom pang kan ti zong te henga area hian MZP chuan MZP din trulin kan thelo zirlai pol sa te hi keima ni ve kan ni ti in chung te chu kan ring ve kan ni ti lai kha kan soi lang le duwa tin hei voin nia hian ron kal tlai wana kha Thangram Indigenous Peoples Movement ho tu pa ni a hei Singla Valley zo fa te tam tak mai hetia zo fa te in pum khat na kan soi hian kan soi tel thin lo asam Singla Valley
square mile za pakua chunga khuan zofa tam tak mai an oma chumi te chu an ni chuan in mizo ni satlia mai ni lowin Mizoram state chunga an duwa chu tiang tur chuan an be me ka an be na konga hian central ruai tu te kan dor puya tin kumsang hi le som ni pakhat khan thangram culture meet khutilai huna kan buat saya MZP tele thangram indigenous peoples movement ten program hlotling tak kan nei hawani ti lai kha kan soile duwa tin MZP na zofa te in pum khat na ta na kan malak na lian tak mai pakhat han tarlan le ka du chu kan nam kan in khachiang lo em zofa nam rang rang te chumi chu MZP in angai poi mo a angai mo a zirlai buwa zofa nam rang rang te chan chin atam theyang ber zirani theina turatan malak ti hi kan assembly nung bera khan pass alo ni to a tin nichina central oime general secretary sarso mana soyam khan free movement regime kan ti te ke mani min ron hau lo maya central sarkarin an hli bringot mai te tin kan phalna le rem ti na tel lowa ram ri hung an ni turte MZP chuan kan rem ti lowa engwangin nge kan rem ti lo ve ringot mai ti la ya chuan zofan ham rang rang te aniamo nam tin chi tin ram ri ina adai dan to te chung te reng chu an in kal po a in po na thatak mai an nei theina turatan kum sang ni le pasari khan iwen no chuan iwen declaration on the rights of indigenous peoples alo pasa chu ta chuan chiang takin ram ri ina dai dan u naw te po an in po theina tura mala turin ziak ani a chung pompui tu zinga chuan India te Burma te Bangladesh te po an telve ani tin han soilan le pakhat ka du chu Mizoramin zalen na sual kum sang khat zakwa somruk le paru a khan MZP ten kan thil tum lian mai pakhat zofa nam rang rang te ramro rel na pakhat nuaya kan om theina tura kan malak na sarkar beng alo thlenga sarkar mit alo khamta chumi ani wang chuan kum sang khat zakwa somriat le paruka he pol hi sarkarin ati to pa aben ani chumi chu chaklo takin Silong headquarters te le mun rang ranga zirlai pol te anin zong khoma kum sang khat zakwa som kwa le pathuma mizo zirlai poli din thar le ania Myanmar alo boy khan MZP te min ron dor ma sabera kan sarkar ten an thlengam lowa central sarkar an lawa enkol an ngam lowa MZP ten mo phuna la in sarkar building MZP minga hoin kan unaw te ron thleng thlama saber te kha an omna tur kan lo buat saya tin damdoy ani emo mamu an nei rang rang te chu tiang chuan ramri buaya Myanmar buaya hian kan tran puya tin kan riat theu angin chin unaw te zinga tho ho na tha aom lo wangin MZP ten zai khata an luan theina turatan thei pato pin ma kan la ni ti lai te kha a subject chung che ni lo ma se han ta lan thrim kha thain ka ria tin pu moderator hey soi seivak kha atu lo in ka ria ma ro chu point hi le khan tel bel le ka do chu Myanmar kan unaw te abikin khitilai Mizoram nailam hualngo area kan ti la ya khian hey Sunday school zirlai bu zong hi presbyterian zirlai bu hi an ring veka presbyterian Mizoram sinot thianin Sunday school zirlai bu zong a chut ke vek thina mizo tong zir an duwa zirlai bu a buai thla ka wangin MZP ten covid lai khan king lai hualngo area chin state a mizo tong an zir theina turatan zirlai bu te kan thona chu tiang chuan ma kan la ni ti lai kha kan soi lang tel duwa a top na bera kan soi du chu zofa te in pum khat tak kan du em ti zo na hi ke ma lian tak mai ani a hu ho kan om khom te platform kan soi khom ten kan du vek mai ni ama ro chu a nam bil anga kan om te ami mal anga kan om te hian in pum khat tak hi kan du em chumi chu zo na lian tak poi mo tak nin ka ria chumi chu ti chumi te chu ni ti ringot mai kha
a hu ho am ke ma ni nam bil te te kanom hian kan ngai tu na ni thin chumi ni lo na tur chuan zo fa the tang rualila in pom tlan na in du sak tlan na in mangai ton na ne lo chuan zo fa te thin lunga kan ultimate goal a hian Greater Mizoram chu kan du vek mai kan soi vek mai chu mi thleng tur chuan enge kan ti tur theu ke mania a society yang te nam ang ten mani en le tila apoi mo le in ka ria a top na bera chuan zo nam bul zel se pathianin hun rem chang min siam sakanga ramro rel na pakhat noya min la da nge yang ti hi kan rin dan tlat ani e hello me